Lakha inquire upon Nilip MAC constituency Kaparlo, Lakha Plikera Troxy, Dekrung LP polling station Arlo, Pinkhat Intia Rong Pen Kudam Terangarong Aratatum, Mesenatowar Chelenglong Nangji Pumata Ponsi, State Owned Priority Development Scheme Pen Kasemar Ponji upon James Hanse Pansi, Karbiang Long Autonomous Council Pen Arpu Pek Ponlo. Lahenlo Kudam Terang Arong Pen Pinkhat Inti Arong Kedamatawarlo. Bangso tawar kidamtang suri hinira inkoira isi aningkan abaha SOPD scheme ben kilometer hinira meter bharot truck ada kasemar jiaphan contractor James Hanse aphan arpu pekponlo bonta pining suri hinira inkoira hini aningkan achitim anlete tapita pinkhat ingtila pen kudam terang arong arat abangki mesena tawar ka cheleng longji kanisi kaiki ka cheleng bom langbung langple da tawar si cheleng nang bom Nili tumarong at wara bangki kidam tanganing kan hutlong linang pasuramat non pu antak nang semani deto. Bang sojok to war kang ram ten dang lok pin nang anapisung pensi jeleng nang pokupusi. Contractor James Hanse apan pinkhat inti arong araten akoy arang kon. Nenan ram soniti arong ke arong pinkhat inti arong ene cintosa. Cintosa. Ela bang so tuar petang dia tiap masih kaselam lah bang so kontraktor. Lah so kontraktor bang ke James Hanse. Ela bang so tuar mentu ben lah kiot eke petang te ke. Kiot bang ni kan isilo. Kan silo. Ini apa suruh on mapini bang udah lah so petang te dan. Jangan tumrong tum kacelat kaceleng ke joy kima sungkung sama. Lah ke sungpik hayang lo dakal bhal be kangram cheleng one Terang orang pada bangsa, kebokar lo sekarang lo soda habis haram dokok ali jo memetan yang ni cungkeleng une dalam. Nonang keleji Karbiang Long Autonomous Council kilik aprang jongsi contractor James Hanse pen towar nang cepatang ti pulote nilitum pinkhat intia rong arada tumke vodamatsi ipon pe buta rat pen kither padopon. Soal aprang jongsi lah jangan sa thekida lo, contractor na banglo lah jongsi nang cepatang ti lepute nilitum pinkhat intia rong abang ta budo an setan nilitum na hokta jogon delo ni tungke. Ni tungke puamat do kligi ni tungke. Per nilitum malong asal nilitum panang hara nilitum pan patorai nang ne per nilitum ke na klungun delo nilitum ke lah liang se patang ti lepute nilitum ka patang sada le. Sada prang ni na pon na patang nang Rong arat pen kaning je pon ateng pulote contractor James Hanse aphansi akoy tipon lo. Bang solong kamathanang jia bangke contractor sarkar along pen ki claim jia phan arpu endun det pen aphi Karbiang Long Autonomous Council ke chari la pen PWDSI kamalong site pu site phetum setami kachilang dut akinang sot pinong non la bang so pinkhat intia rong pen kudam terang arong kattu kawe kilometer hinira meter bharot trogadak SOPD scheme pen ka se market patang te dera bangke poma da phansi adai ponji contractor aphan mamati PWDSI kampulote mate Karbiang Long Autonomous Council aphansi adai jongko lasi bangso towar scheme kiteng dera phila pen ki claim ji aphan arpu pek dera phi ke patang pa me pen rada phat me sena towar pa cheleng konlong asonte rada tu ali duji Kuala Mati pen Samson inti Karbiang Long live